নিৰ্ভৰশীলকৈ খেতি বাতি কৰি নিজে জীৱিকা উলিয়াই লৈছে। আগতে আপোনাৰ এই এনেকৈ প্ৰভাৱে নিয়মেৰে চলিছিল। আনে কচু দিলে, ধান দিলে, জলকীয়া দিয়ে, এনেকৈ প্ৰথাহে আছিল। বৰ্তমান আধুনিক যুগত পইচা প্ৰচলন হোৱাৰ পাছত পইচাৰে আদান প্ৰদান হৈছে। তেনেকৈ আমাৰ in fact, I am not a writer, but so far as my long experience in intellectual exercise and touch with the situation encouraged me to express my feelings, and the result is this. Still I am trying, 2 more books will come soon. I think all the people will accept these things, and it will be the encouragement for me. And I would like to extend my heartful thanks to the inaugurator, Raju Tisu, Mudram Lekhe, and Maulana Sengupta. Thank you very much. Thank you. That's all. সকলো দিশতেও আমি তেওঁলোকৰ দৰে আমি আগবাঢ়িব পৰাকৈ আমি ছিষ্টেমবিলাক কেনেকৈ কি কৰিলে আমি তেওঁলোকৰ দৰে আমি হ'ব পাৰি খুব অতি সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত, সেইটো আমি হ'ব পাৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ধৰক আমাক শিক্ষিত পাৱাৰবিলাক দিয়া হৈছে, তেনেধৰণৰ কথা। তো তেখেতক মই ক'লোঁ সেইখিনি কথাটো, তেখেতে ক'লে বোলে দাদা আপোনাৰ কথা এটা শিকিলোঁ। বোলে কি কথা? কৈছে নাই আপুনি যে ক'লে বোলে ট্ৰাইবেলৰ পৰা নন ট্ৰাইবেল হ'বৰ কাৰণেহে শিক্ষিত দলত কিছুমান পাৱাৰবিলাক আপোনালোকক দিয়া হৈছে। তো হয়, মইতো সেইখিনিয়ে বুজিছোঁ। তো মই কৈছোঁ চাওক, এক প্ৰকাৰে ভাল শিক্ষিত যে আমাক দিছে, ট্ৰাইবেলসকলক যে দিছে, কিছুমান তাত পাৱাৰ দিছে, সেইটো ভাল। কিন্তু ইয়াৰ ডিমেৰিটছো আছে বা ডিছএডভান্টেজো আছে, সেইটো আমি বুজিব লাগিব। এতিয়া বহুতৰে মষ্ট প্ৰবেবলি মোৰ তেনেকুৱা কোনো ষ্টাডি নাই বা তেনেকুৱা কোনো অধ্যয়ন নাই। শিক্ষিত ভাল মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এইটো আমাক প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, ইট প্ৰটেক্ট আছ। এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ ট্ৰাইবেলসকলে বা আমি বিশেষকৈ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত যিসকল ট্ৰাইবেল আছে, উই আৰ লিভিং ইন এ কুকুন অফ 6 schedule। কুকুনত আমি আছোঁ, ঠিক আছে, ভাল লাগিছে। কিহৰ কাৰণে ভাল লাগিছে? কাৰণ এইটো প্ৰটেকশ্যন দি আছে আমাক। ডেভেলপ ছ'চাইটিবিলাকে যাতে আমাৰ মাটি বাৰীবিলাক কাঢ়ি নিব নোৱাৰে, আমাৰ কালচাৰবিলাক নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বা আমাৰ ফেইথবিলাক pulang itu neng jadi bengkon pulang itu mana kan tegibon jadi lana sampai la pentel ada company internal quality assurance self itu in collaboration with bila madam orang itu hin dan sikar organization depan ke banyak aluri boy sabsini mana bo sini tong bendo ini sama seminar long La social economic pressure itu akabar long kan intang apa mari pangtang panikan socio-economic status on tribal communities particular reason komane akhe phon convention abe seminar tribal tapi alam mo ke lalo no number bangili ka doi na sini loke economically socially income akhe bang economically only tang mo la pente socially bang lagi ilmu sini no la si non koson aiste kosoi sistem song segitu mo la penaru pai don si fan masili bidisuri cipinan ko la pente lahir bidisuri ke cipije fan masili ni alang litung so seminar bilo non seminar continue mo pena tentu ya alang litung sing bai ting sai po lahir pen mo ilia lelong dun po sir lapuson awareness program ka dong to namas consultant dengi kan lapuson sik mantu lapuson iklan kom no tarbelo autonomous council lahin dana bangke lagi opal lapuson seminar pusat talilo polisi yang penceng lo untuk kowe iklan ke naman ta under the leadership of honorable CM ko to yang mangkan la hi ka paching ko ji pan motar benglong long to to tapi tribal to mina ke pen
Cengok kapit-kapit khe tum kan te chelang kon travel kon chelang kon khe pan kon non kwan ma han sa na hin dai economically socially ba educationally ai sa pun bisa pun tu ko yo man ke even kan to ko to seklang ron ke kliang ba na bang ke school college mo kata do pik la high school mo kata high secondary penangan command mo college tinggi dengan kelas mo university ta Tulkejet University nang ban ko asam university la di campus monta state university hola pu ko pulo ko hor alhamdulillah na sosial director nang ban ko la pu se college school mo kata nang ban bom to silahi bange mane kapacit ko ko bhalo mati ultimately ba ko pilo education है तो तीन है education से अनुतीन है कि educated लोग बोलते हैं अनुतीन से हम लोग quality education मैंने long pen long लोग बोलते हैं लेकिन definitely papan ko dan desa lah pini mana organize pun IQAC lah kan lah kalau dalam mai alang itu manang lihin kan kopisi kipukang lagi kita lagi aku kalau likum hantu coba nih kalau likum hin dan gedeng penting banget itu tinggal aku mati lah dah saya bela tu continue proses lo pini itu tu tinggal kan dia tu soal malang likum mangge ini po cekan bo mati itu soal abidiri po cekan bo jadi cepat coy itu share po idea muka keputusan sili saya bela pan bakar beke pada itu sebabnya ansur saya pacing pun lagi dalam sisi baik mati so apa ni lah tu mangge धन्यवाद patro ini jurma ini Pondok masih kalau bilang merah itu nang cerap betul. Akhir bang misal sosio ekonomi North East angka yang segi pondok. Lalu itu kacing baik tapi sen dia kan. Lam jai sarpu ke bosi rom par pasang lo. Alam yang orang itu dapat masih tinggi. Ini dalam. Tenan sen Gupta bang. Laban ke jadi tu university campus tu sih expert lah. Sekarang ni penana lam seminar lam hampa. Te terbilang net ambil atun kamat atun bangala lah. Kado we lam poi itu tetap kelang poi itu. Sini longko. Northeast angkana tribal pesan si kacing tur untuk kedap mah. Hai alam ke kene pepal na submit kemana lang pen sini dan konon bang foket dan arket online pen nang ini so pepal muka penap pen cengkon ko pini second season pen kami ada ke cengkon asal lahai alam pen elitum padu cethano ko karbi alam dala da kapali dunja tum penangan ke top dolo tapi nang elitum abstract pepal alam longko pi alam fisira da nang eli dan desa pini karbi alam merah itu lah samlo telada mana isi misen lam le velete ke masih jutang jupata laman da petang modare metang alam pen pasu kita petak lam kunci non sebab tahu saya pini dah kitab lah paktom ni lah bukan kafu pun tu lagi tahu ada principal Dr. Bilan Boniksar akhir masih kampung kono lagi anjurin klui pen kabori lagi PhD ke entam laso ada ko alam panglung pet pen jalan ni kini kita paktom itu kan lagi alam ni jomjo aku alam ni exercise dan principal kanan kibom lo mana ciklojan prop lo alam ni retire dah tu masih la college along kita mira ada grade mission naka himpen pista la so rank ke ada D grade masih kalau yang lo maka grade ke online ba kalau so college dan desa pini lah pina baru pi aja masih deng pon posa subjek apa ke la isibat lah socio economic notice so subjek ke la isibat lo masih paper kene hala declare ke tumba kela bangga kaprek lo pasan tong bang tok mane bang ke karbi alam pen sosio ekonomi alam kita kok hai pemane bang diuri boru lalung lahai alam kok hai lah si kaprek akhel apalah North East alam long suan kita bang poket runner cap lah so nang geli alam penak alam itu explain tu saya explain usi lah karbi dunia tu paklang pun masa tu pini abstract dulu dah pathek kan bang alam itu nang sami pantas dak dulu masih adek nali tumong lelang pon
Kan sir labang so hormon ko por hipen kan ari long dun po sir litum da 90 pen. Jadi tungke nongke laso lain ke celar tiglo ma jadi. Aku pen lang dam te nong ri pen pen ke pathi. Ke nong nang celar ce nongke traktoran sih bai dun traktor sih sakti di nongke nang celar dun lo nongke district council lo sudah meli tum apai bang ke tribal dun 80% 90% apai tum mana bang ke 50% anang le roh. Mahai kado we criticize dok pola kan. Lasan sih itu kacing tu don pen aku lasan kenapa pasal district council pen ini tu mana war saya notice angka ngalong pen ini kan biar ngalong lasan sih itu kan yang timah pola hilang lah resource super mah nangli ko ba